Tripura land Chungnangu Tripura land Chungnayo Tripura land Chungnangu Tripura land Chungnayo Tripura land Chungnangu Tripura land Chungnayo Chuchulewa lang madinga tempay Ono rumoro sa wahambay Kusule Watibay Oto na ni sika Pati sika Krayo Oto panito Sana ni sika Mugi sika Krayo Oto panito Balong letak Makasa suru Obes ko na nyamaya Oto panito Na mo jamat kalang Okaya yang terbuai maya Oto panito Makasale solong iwasong talasi Hakit tong ijeng kayang lalasi Oto panito Oto panito Ohane Jotto Chini do pharo Ohane bebang bukung bararo Chanda Jotto no tangja Chini san mani kaisa Chanda Jotto no tangja Chini san mani kaisa Chini hano se sanani Sabano girinani Sabano lajinani Chunango tiprale 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 Chunango tiprale 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 Ohane Jotto Chini do pharo Ohane bebang bukung bararo Chanda Jotto no tangja Chini san mani kaisa Chanda Jotto no tangja Chini san mani kaisa Thang lại nơi Yap đi bắc sa kê Jotto thang lại nơi San lại nơi Khorang bắc sa kê Chini hano san lại nơi Shalani yagulo no Khumulwng motor stand nokhlawo ngnani thangi tongo IPFT bai lua jijak haste beremni kaisa lukuthum panda जों ठीक ताबुक फाइसक बायजा खुमुलुंगनि मोटर स्टेन नखलावो yang nugui mankhana tinio jagao motor stand nokla boksa phano 24 tarik ठीक 24 tarik ni salmariwo o jagao kaphikna sudu jaga tonglak abo haino khatung lai IPFT ni adong rok samung khlai tonglai mani paithaglo ajimung khlai tongmani sing nugui mankha yang phasingo dang sawo dang sani lua jimongo kebangma IPFT ni adong rok samung khlai tongmani bo sing nugui mankha obo tini simiya tini ni simi talcha romoi borok ne lua jimong जों नुगै मानखा यांग दांसा कोतर माखा तांजाखा जों ओबो हाइकेनो मांगपली रक फुनंनाय जे मांगपली नरक ताबक नाय तंमानि खुमुलुंग मोटर स्टेन आमसाइनि सिमी मांगपली टिसिनखौ नायंनि मांगपली फुनंनानै बगै जों जतनो साइमानो त्रिपुरा हास्टेवो काइसा लाइबुमा सैजाखा लाइ थांनाय सालनै सालथाम सिगां नरक जतनो दालबिदाल ककथुम बेदगो नुगै मानखाना Tripura ni sanmongo eba Greater Tripura ni sanmongo hasini Jotto regional parties rokno thancha khlainani khorango thancha anglainani khorango hastewo IPFT bai Tripura motha Maharaja ni Tripura motha thancha anglaimani teoba haikeno buskangni jorarogo bo buskangni songmari jorarogo bo borok thancha keno songmari batailainani abo hai khatumung rok sing khlaimankha sing nugui mankha Khumulwng dugmali hati amsai ganangai dalbidal lama ganangai IPFT tai Tripura mothani banarok thepajakmani fesun rok thepajakmani singo bahikeno koktoma mankha adinono thik same stage of phai sokpainai Tripura mothani chairman eba haseni bubagra Pradyot kishor maniko bahadur teo bahikeno father haseni ojamaroko phai sokpainani koktoma tongo जों मानखांगांके कक सालायनाय ठीक 24 तारिख मास गेदारिं ओ लुकुथुम पान्दानि कन्वेनर IPFT नि AGS ताखोक्रा जितेन देबरमा बाय दारानथानबनो साइमाना मुसुंनाय बबा हाइके 24 तारिख नि लुकुथुम पान्दानर लुवाजिखा बबा हाइ पान्दांनाय साबो साबो फाइ मानजाकने के साइखनाते बेलायखे हामबाय चिनि खरां चेनेल नबो नररो फाइ चिनि 24 तारिख न तै जों जे सामुरक खाइ तंलायमानि आवनो तै सिगांबारिया सिनाने मुसुंजांमानि बागै तैबो नंनि बिसिं तैनो हास्टे गनाङै चिनि लुकुरकनो जोंबोनो सानानो मुसुंगो फाइनाय 24 तारिख चिनि त्रिपुरा हानि
Tripura sar yogna bagai je chobana tui je sanung tui IPFT choba khlai phaimani o chobani tangbotang no chung naharei buskang 24 tarigo Khumulwngni motor stand ni noklao chung kaisa lukuthum kotor rungnai oro kwbangma borok Phainai chini hasteni মন্ত্রী রক তাই চিনি পার্টি নি প্রেসিডেন্ট জিএস আবো যতন সিও তাই সারা ত্রিপুরা গনাঙে যত ত্রিপুরা সার তাবো সাইমানকা ত্রিপুরা সার ইয়গনানি বাগै কাইসানো লাमा ত্রিপুরা লেন নাঙ্গো অবদিখেনো কিসা সালনি সিগাং जोंनुका ত্রিপুরা মথাবাই আইপিএফটি नि যেটা থানচা এলায়েন্স চিং লাইমানি অবরনতৈবো চিনি বড় খাতং লাইজাক চিনি বড় পুইটো চাজাক যে চিংতাবো ত্রিপুরা লেন মানানি দিগি থাং দङो এবং ত্রিপুরা লেন সিনাম থানিবো কুবুই কুবুই আইপিএফটি नि চবাবো নুকজাখা aboni bagainya sungtei o program na tui abono khatong khajang la jak lukurok na bono sanani muchungo faidi chung do phayok na ni bagai IPFT ni nahar mungni lamao tini jotono phailajak o 24 tariko kaham krungke jotono na phaijabaidi sung abono koyo chung o pandawo chini hasteni chini Tripura mothani leaders rok botongnai chini IPFT ni leaders rok botongnai ebong bini sate sate Bodoland ni dabungni deputy CM Sri Govindoba Sumatari bobo Phainai जों ब्रंनि बिसिंतिबो गोबांमा नांकुमानि कग्र खोनालायनाय आबो हायकेनो जों चिनि बुसकांनि केबो केबो सालाय एडिसि चंबारिनो तै ताकलायले IPFT टिप्रा माथाना एलायन्स न फाइना आबो हायरक सालायमानि पियाबा सिंके अबसे सानामु चुंगो IPFT जतनो न रिंगो चिनि टिप्रा सारक थानचाके टिप्रा सारक साकबाय थांनि हावो जे कमावि तंमानि मानथाय सकथाय किरि क्रं तंमानि अबनि यागनि यगनानि बागैनि एडिसि हामचानि कटाल हास्ते टिप्रा लेन सिनामनानि चबानि कायसा अंश हनैनो 24 तारिखो जतनो न फाइजाबाय दिहनै आं नंनि बिसिंतिके कबंमानि याफारो हामबाय जों लाइथांनाय सालगन नुगै मानखा IPFT तै महाराजानि टिप्रा मथा थानसां लाइमानि o थानसां थानै बुसकांनि लाइथांनाय जरारगो बबो हायके केबें मुं फाइका ताबुक जरा तै बबो हाय केबें मुं फाइतं दफानि हामक्रायो केबें नाय रगन बबो हाय ककसारनानि मुसुंनाय जों अबनो सानानै मुचुंगो जों दफानो केबो न केबें नाय हिनि सिंवान सगिया हायपानो साक कुनु ना कुनु कारणे दफा यगनानि सामुंगो बजदिनो याप्रि बारगुइ माया खुंगांके आं बरंनो अबनो कयनाय फाइदि ताइसा काहामके वानसुकदि खावस लाइमुं तुबुइ दफा यगनानि सामुंगो याप्रि बारगदि हिनिनो नंनि बिसिंति कबंमानि याफारना मुचुंगो कुनु तिप्रासाना आं तिप्रासानि केबें नाय हिनि वानसगिया फियाबा व्यक्तिगत बुल नि कारणे हयतोबा टंगैमान आबो हायरक जों आबरंनो कतरुं जायगिया तिनि हाय जराव जों महाराजा हाय अहानि बुग्रासे तिनि ग्रेटर Tripura Land rok नै सानानि नांखा बा कक्ति सानानि खरांति सानानि नांखा अबनो कायसा अर्थ जों नों आं कामियाम जाय तंगै तंनाय चिनि जत्तो ताखुकते बुखुकचंनि बागैते मुंसा क्रिखा जे कायसानो लामा Tripura Land बनि बागैनो जों चिनि बररंनो चिनि केबें मुं निवान सगिया तामुखे चिनि बिसिङो जे गुबुन नेशनल पार्टी रग Tripura सातै तंगै ताबुगो Tripura सारनि सय नांमानि कक्थाइनो खरां तिसार ग्यांनि तंमानि बरंनो नां कयनाय फाइदि नंनि किरिमाओ जों तंगो नंनि लगियो जों तंगो तै किरिजांनाय लामा तरिखा किरिउइ कुनु दिनो दफा यगैमानिया खाकवारके बुसकांगा गुदि किरिमानो उकलुगो खिबिउइ दफा यागननि Tripura Land नि चबाव जतनो याप्रि बारक दिहनि आं कबंमानि याफार हामबाय बेलाय हामबाय जों हायनाहाय कक सानानि थांलायनाय थिक गेदारिं 24 तारिखनि गेदारिं एबा लुकुथुम पान्दानि जयेन्ट कनभेनार MLA बिश्वकेतु देबबर्मा बाय बुसुग्रक बरक कुथुमनानि टार्गेट दं डेपुटी CM गोविंदबा समतरि फाइनानि हनैको चिनि नरकनि जयेन्ट कनभेनार साइखनारका तै साबो नरकनि ओ पान्दाव फाइनानि कक दं चिन पान्दाव तो फातारनि गैतो बसिमिनो प्रमोद बरो CM BTC आसामनि बो फाइना कग्रिजा तमने या बिनि इमार्जेन्सि सामुनि बागै बो फाइमेलि आबुन बागै डेपुटी CM फाइनाय इबनो करिबो अरतो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि पार्टी IPFT नि प्रेसिडेन्ट हेकेबा चिनि ताबुकनि हा तै आनि मन्त्री चिनि सारेन्सि देबरमा फाइनाय फरेस्ट मिनिस्टार चिनि मेबर कुमार जमातिया तंनाय चिनि हास्तेनि बुबाग्रा त्रिपुरानि चेयारमेन बो फाइनाय तै बनकारै सारा त्रिपुरानि Tripura सारक तो आदिनो ओ जागा तुइतर मा हायके फाइनाय जों ओ जागासे साग्रि मांगला आबनि बागै जों फातारबो LED स्क्रिन रक जों थेपालायनि बागै नायलायखा कै कयनाय आं पर्सनली पार्टी निबो कयनाय ते आं साकसाकनिबो कयनाय त्रिपुरानि Tripura सारकनि जे फियकजांनानि लामा Tripura Land हायके ग्रेटर Tripura Land आबनो नाहारैनो चिनि Tripura हास्तिनि जत्तो लुकुरकनो कयनायनि मुचुंगो जत्तोनो फाइबायदि
sini yoknani lamano जों तेबो गाहाम खालायै नायथ'खायै sini yoknani lamano जों सोनामलायानो गैतिनि जेबाबे अ जागा पान्दा संसार जानानै थाङै दङ अबो बेलाखिनो हहम ददम ते इतिहास रचना खायनाय कारण जों लायथांनाय सालो 70 बছरखा जों राजनीति खायलेमांनो पियाबा थानसा जों जेबाबे तिनि IPFT ते त्रिपुरा मथा गनै मिलि जे जों थानसां लायखा अमहाय जों नुगियाखौ ते जों खोबो खोनायाखौ जे अमहायखाय त्रिपुरासा रक थानसां खायनै गैतिनि अ थानसानि मारि जों 24 तारिखनो अजागा नुगलायनाय सिरक बरक बुथुम ना बोले नोंसा मिनिमाम या सुगलिया फाइमालिया अजागा हाबजुमालि हेमन 50,000 बरकले जों जेसेकबान अजागा आदिना नुगनाय कारण प्राय 3000 गारि अलरेडी फाइनानि बागै रेडी इंजाक जों कमिटिनि इंगै आं अलरेडी त्रिपुरा हास्टेनि DG ते जत्तो डिस्ट्रिक्टनि SP ते SDPU जत्तो बायनो जों कक सालायबायखा ते तिनि अ माद्रबो SDPU बो फाइयाखै और इन्वेस्टिगेशन नायथांबायखा बुंति अवस्था बाहाय आसय बिषय एगाय आशा खायो जतनो चिनि प्रोग्राम न हामजागै फाइबायानो ते केबो बाय केबो खास हमलायाखै अजागा गोसा कुफुर कर्म हियावै जत्तो लुकुरक न अ थानसानि मारियो हिमफायानि हिनि आं बयत खालायो अले बेलके हामबाय खनायमान खना 50,000 नि सै गोबां बो जागाव गेदारिं नाय फियाबा जे अ जे खुमुलुंग मटेस्टिन नि कैपेसिटी जों नाय नाय खांके यांग यान पानर जागाव 40-45,000 बरक कैपेसिटी आसुकनानि एबा बासानानि जागा दं निया खांके फातारगो लामारगो दुगमलि बाजार रगो गोबां बरक अरसागिया हांगांके स्टेज नि मांगप्लि नुगियांनाय एबा कगनारनाय नारवाय आदं अखरारनि मांगप्लि नुगियांनाय आबनि बागै जों खनायमान खाबरनि खुक्तिनो आबनि बागै लामा रगो एबा लामा बुप्रा रगो LED स्क्रिन थेपाजाकनाय हाति रगो टीवी स्क्रिन थेपाजाकनाय जों अबनो कायसा जुदा तालाय थांनाय जरा रगो जे लुकुथुम पान्डा एबा अबहायके गेदारिं पान्डा ओंगै थांमानि स्लाइड 24 तारिख नि अ जे गेदारिं बालाय जुदा जों मांगप्लि नुगैमान खातामनि बागै हांके साल 24 तारिख नि साल गोबां सगां न अबहायके और प्रिपरेशन ना जागै दङ पाइथागलुआ जिमुं खलाय जागै दङ दाल बिदाल लाहा रगो बुप्रा रगो फ्लैग फेस्टुन थेबा जागै दङ जों अबो कक्टमामान खा आदिननि सालो IPFT एबा त्रिपुरा मथानि त्रिपुरा सारक सिमिया महाराजा प्रद्युत किशोरन नायनानि बागै कचा कुफुर कर्म हनलाया बै हासिनि जतो त्रिपुरा सारक न फाइनानि बखा आबहाय कक दङ दङ जों तैबो मांगप्लि रक बाजार हादिरकनि मांगप्लि रक बन नायलायनाय रक सयनाय तंनि चिनि खरां चिनि हानसे जों सानानि सबनो गिरिनानि सबनो लासिनानि जोंनांगो तिप्रले 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 जोंनांगो तिप्रले 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 ohane joto chini do pharo ohane beba bukung bararo jangna joto no thanja chini san mani kaisa jangna joto no thanja chini san mani kaisa tiprale jungango tiprale jungayo tiprale jungango Tiprale, Jungayo, Tiprale, Jungango, Tiprale, Jungayo.